Yalla yalla yalla. Yalla yalla yalla. Ayo adek. Bismillahirrahmanirrahim. Yalla yalla yalla. Insyaallah. Bismillah bismillah bismillah. Allah yalla yalla. Ya bismillah bismillah bismillah. Allah yalla 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 yalla. Adek. Ya Allah Allah. Ya bismillah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah yalla. Allah yalla yalla. Allah yalla yalla. Iya iya. Iya iya. Kedip-kedipan matanya mah. Kamu Sirai lupa. Bilang mama anu, kutanya tadi bilang anu sekali Vivi kepalanya. Yang coba anu kan tanya dek bapaknya. Anu suruh anu setang dok gitu. Baca-baca. tapi aja tuh ora panas. Ora tapi dhek ngelu njero ngono lho kaya kadang ini ki wanep ditemong ngene ning njero rasane. Ini anak cantikku ini, anak manisku, anak solehaku. Iya iya le, main mata dia, main mata, bermain mata. Azza, Azza. Ele ele ele, iya iya iya, 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 iya. Iya, iya. Adekmu coba ada apa mbak? Mas. Wek, sopan ta nduk kowe karo kowe? Aku sing cilik tok. Ya ning ku berarti kae ning coba kae sih, Pak. Cilik dhewe ya. Iya. Awake cilik tra ya. Lah iya mau bayi mesti barep to, Nak. Cilik. Iki sing coba sing barep to. Weh, lah sing lunga kae apa kuwi? Sing lunga, tak kira sing lunga ki sing barep anake mbek. Hei, sakjane sekali mati bare. Enjing mau. Pas mereka. Wah. Kita tetap ngono posisi ngono ya ben ora ngono kari kok jeblo bisa yang ini wajahnya rambut rapi tuh dia mau kena sabunan Cuk, cuk. Nangis saya rapi ngono. Ora, dia nangis gitu sih. pengen arepe golek ini sik dia pengen arepe malek nih ya iki ini kan iki ngene to ngene dimakan ini ya iki terus ngene Oh. Yang kayak ngertas kurir kayak gimana lho, Bu? ngene ya makan menong Enak, Dek. Ya, sesuatu dibalik ya berenang berenang berenang. carane balik nih tahu ini tekel Nggih. lah hampir terus dekepan kan ra ceblok Kuwi kae Lah, bukan, lah. Dek. Cuk, 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 cuk. mau ora
ora wani nguterni mau yo anu bae ngono terus langsung dia. Tapi kok sojo wae iso nek kowe anu ya. Nggih. Sore iso ngiyane dhewe. Nggih. Tapi nek rasa nguterni ngomong ae rasa ngomong ngene terus ya. Nggih. Wis ora suwe ngono latihan ya. Nggih. Ora usah disalah. Dia anu nih. Dadah. Doknya ambil doknya dok. Kentar doknya di gambar. Wah, kentara aja begini. Ini mahasiswa baru pakai dok. Coba apanya? Kira nak mau pergi sekolah nak? Mau pergi sekolah? Ye. Ye. Pergi sekolah, Nak. Iya. Dadah. Sekolah. Sekolah dulu, sekolah. Salim pergi sekolah, Di. Pinter. Dadah. 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 Tang tang tang. Banjir bandang datang longsor di Kecamatan Tiris menerjang Desa Biru, Desa Tiris, dan Desa Proboargo. Setidaknya 65 bangunan rusak seperti jembatan penghubung desa hancur. Kerusakan paling parah terjadi di Desa Biru dengan warga dusun Banjarbaru dan dusun Lawan Kedaton di sekitar kota itu saat ini masih tidak punya akses ya, terisolir. Akses menuju dua dusun di Aduk Biru hanya bisa dilewati dengan kendaraan roda dua dengan menerobos sawah warga atau berjalan kaki melintas sekali. Selain rusak rumah dan menghancurkan jembatan, bencana alam tersebut juga memutus jalan penghubung Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Jember. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Riki Solita, RRI. Bagian atas gedung sekolah
itu buku-buku milik sekolah juga rusak dan tak bisa digunakan lagi. Alhasil, uang sekolah tak bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar. Sekolah pun memutuskan Enak? Mama minta. Makasih. Makasih. Mam kirana. peristiwa ini menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terutama mengenai bangunan pengganti sementara untuk kegiatan belajar mengajar siswa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Dek. Dek. Dia kira-kira. Lagi. Piye? Iya. 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 Apa nih habis? Lagi apa nak? Belalangku. Oh ame belalang kupu-kupu sama makan nasi kalau malam. Po ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimi. Po ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimi. Ya. Po ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimi.
Bo ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimi apa? Mimi tete. Mimi tete apa mimi susu? Mimi tete apa susu? Bo ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimi. Ya. Wes capek. Pun. Duh, hidungmu apa ini? Nyebur. Dolanan itu. Azan kalau nak azan. Allah, pian Allah. Allah. Bakong ni amin pian, bakong ni amin. Amin, pian amin. Lali non amin. Amin. Abu. Masa wis ngantuk? Juget. Lanjut juget. Juget. Digoleki yo isina yo, ayo digoleki isina yo. Jalengi. Digoleki isina yo. Anakku. Kaya neng wae njaluk isina barang. Yo. Malah loro iki lho. Ya. Dang, jalengi tangan cantik. Nih. Nang di sini. Ore. Habis. Yo wes habis Nona, marang duwene. Lha terus kono isane terus isane gawe apa? Make ora duwe, habis uang receh. Siapa pintar, Nak? Siapa pintar, Nak? Enggak. Gambar apa ini?
Gambar apa ini? Tayo? Mana Tayo? Apa ini? Apa ini? Gambar apa? Tayo. Apa? Apa nak?
ya. Tanganku naik. Ya. Joy yang pakai joget tidak jadi. Gaya agak tuh tangannya. Joget. Tina joget. Ayo, no, sakit, no. Sing sakit nih, sing sakit. Sing sakit di nak. Sing sakit di mata nih.
Tetek, tetek ini tetek. Tetek, Oi. tetek nak. Kirana. Tetek. Titik mana titik? Halo, halo Mbah Kong. Piye? Dadah Mbah Kong. Sik dadanan Mbah Kong. Dadanan Mbah Kong, sik dadah Mbah Kong. Ya. Dadah Mbah Kong, dadah. Dadah Mbah Kong. Piye? Dadah Mbah Kong. Mbah Kong dadah. Piye? Minta dadah. Joget, piye joget? Nah, Mau joget. tunggu dulu. Agak nanya pecah. Putar dewasa. Saya kayak gitu belum. Mau apa semua? Putar dulu. Tetap lagi joget.
ngajinya habis ini. Bisa diputar sendiri tuh. Muhammad ya Allah Kirana. Kayak piye lho arek kaya ngono kuwi, ha? Lupone. Lupone nek ora. Simpan. Duh. Simpan kono. Taruh di lemari, Nak. Simpan di lemari. Ya, simpan di lemari. Awas. Ya, pinter. Ya. Udah. Hore. Ya. Simpan lagi kuncinya, Pap. Ambil kuncinya, Pap. Ya, simpan di lemari. Simpan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Biba, pakai biba. Pakai biba ambil nek pakai biba. Nah toh. Nah, pakai biba. Pakai biba, biba ae piye? Dang. Kon pakai biba kok malah tinggi dolanan biba pakai biba. Nyat, sakit kepalanya. Kirana sih. Hai. Nyokot ya. Pakai biba, pakai biba. Pakai biba sama aku nek nyokot. Pakai biba, biba enak. Dah. Pakai biba aja, Pak. Biba pakai jiba.
Apa nak? Ngaji? Ngaji be ngaji dang ngaji. Jura parang no. Bibain di bibain ayo pakai biba ayo. Awak pura. Awak biba. Nah, pakai biba coba. Pakai coba. Pakai coba. Pakai coba. Pakai ini pakai pian pakai. Pian pakai biba. Tante tutono nek pakai biba piye? Sik. Biba mek. Situ. Mama. Dalam. Nang joget. Tante ra kok dutui nek pakai bibak piye nek pakai bibak. Nek pakai bibak piye pakai bibak. Ora ketoro rek. Langsung datang.
Ayo. Ya, robek. Cepet dulu. Lah. Si robek siapa? Siapa robek? الوداع
Mana gigi? Gigi. Gigi nak mana? Mana gigi? Ha. 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 Mantap. Dikit-dikit. Nanti mam. Mantap. Cantik, cantik, cantik. Yo. Ini mamu kakek. Iki loh nak, iki loh. Iki loh. Aja kuwi, aku kelelekan loh. Iki loh. Yang kalau itu loh, ini. Duduk Saya tak ambil nih. Nah, jagungnya. Nah. Ini saya tak ambil nih, Sik. Ronde kedua. Nak. Mantap. Mantap dulu.
Ojo janggele to, Nak. Kira begitu kan? Ayo, bye. Nabi saya babisa Tante siapa ya? Panggil dulu, Mbah. Mbah. Panggil tante. Panggil. Dan juga cantik.
Bahit be bahit. Bahit neng. Bahit be. Neng 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 neng. Bahit be bahit nak. Gong neng 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 neng. Be. Piye? Kok lali? Allah. Allahu Akbar. Allah. Nggak bisa. Coba.